Umlando omkhulu endimeni kaMaskandi ke laphana-ke uMafikizolo odume kakhulu ngengoma-ke ethi uzoncengwa unyoka-ke laphana-ke isiyenze-ke u-14 million viewers-ke in 2 months. Le ngoma-ke ibonakala-ke izoqopha umlando omkhulu-ke endimeni kaMaskandi ozoba ngomlando wokuqala ngqa ukuthi ingoma-ke ishaya ama-viewers-ke amaningi angaka-ke ngesikhathi esincane kanje. Sikhumbule-ke masikhuluma ngoMafikizolo-ke sikhuluma ngemculo osemncane-ke endimeni kodwa-ke onama-hit-ke ayisimanga-ke laphana-ke kungawona wodwa-ke ama-hit kuphela ephinde-ke ezoba namagalelo nje amaningi-ke endimeni-ke asekabonakala ngayo-ke laphana-ke lensizwa-ke laphana-ke idlulise okukhulu-ke ukuzibongela-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke ithi-ke lo mlando-ke iyawuqala ngqa nayo-ke endimeni. Sikhumbule-ke izingoma beyihlonishwa kakhulu-ke noma ezaziwa ngomlando-ke kaMthandeni Ncome elisha-ke laphana-ke iParis Lowe featuring-ke Lwandlonkulu-ke laphana-ke eyabonakala-ke igijima kahle kakhulu njengoba-ke ino-33 million viewers-ke laphana-ke kodwa-ke ayikaze-ke iwushaye-ke u-14 million viewers in 2 months njengale kaMafikizolo okungasikho-ke ukuthi siyabaqhathanisa kodwa-ke imlando le esithi masiyiqhakambise-ke emihle kakhulu-ke ngaphansi-ke kwayo-ke indima esithi-ke ingeyomaskandi-ke laphana-ke asazi-ke bafowethu makonje siyabona-ke ukuthi-ke le ngoma ilokhu isukuma-ke isukumile-ke laphana-ke naku-Spotify-ke uMafikizolo-ke sekuvezile ukuthi cha yenza kahle kakhulu-ke ishaya-ke izibalo ezincomekayo-ke laphana-ke lento bafowethu-ke ilokhu inconywa left and right okuhle-ke kuthiwa-ke kuyakhulunywa futhi-ke kufanele kubongwe noMafikizolo-ke useyibongele-ke kulolu daba bafowethu ilezo.